Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi mga palanggungan hakam Islam, isung nato in tugpat sim pangadyan nato limabay, amoy in langta in pagtawaf amoy in langtaha Baitullahil Haram. Ito rin harukon sin pag haji iban sin pag umrah. Jadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala lumatun kita niyo pa rukun hikatu amo na lang ta in pag sya'i. In pagyanon asya'i amo na siya in pagpanaw daing ha bud safa harap pa bud marwa. Amo ini lang ta rukun hikatu sin paghaji sarta demikian sin pag-umrah. Ini ring haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Nal-bunal tuod in safa at inabud safa iban sin bud marwa na insiya ni ring ha mga aturan sin manasikil hajj. In pagdaakan dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagsailong niya inyan ini wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sila magnanay haji wa Baitullahil Haram demikian sin pag-umrah. Manjari insya ini in pagsa'i aun siya rukun, demikian in siya aun siya syarat, iban sunnah, long tasunan, kasunat-sunatan dun halaw niya, demikian sin aturan bang biadi inin kari pag sa'i. Muna yung sabutong taron na ini amoyin kasarat-saratan niya. Muna roon dahil hasarat amuna in niyat sumud palaw sin pag-amalyaon amoy na in pag sya'i. Amun pagpanaw lang ta ini muna tumukad pataas sin bud safa amoy in mamong kitaron haon Inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara. At iniyat mo sumud kaw palawman sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaat kaniya sarta simingod sin kakahinang yandaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Inhikaru asarat dunhan amo na lang niya in pagtartib. At niya subay siya taritibon doon hayan amoy in paunahon muna in pagtawap amoy rukun lang tahikarwa ang sumuno bihan in sa'i. Amod to mga katawtay manghuran hakama Islam at iniri man jari makauna in pagsa'i dahil sin pagtawap. At niya subay siya taritib in paghinang kaniya. Manjari
doon haon in pag sa iron hayan na data doon haon in siya subay siya laung ta makapito. At niya tumagna doon dahil ha budsa pa pagsakat mo pataas ang pakaulumudlod harap madto pa ini bud marwa. Na doon hayaon ha ini pagdaog mo yadto amoyin na manghindua akaw roon biya daramikyan sin bang kita isab magtawap amin napatarang tana sin nakauna yadto in pag ini lang tarang ha mga jijikiran doon hayan in kita nagpapanaw sarta doon hayan ha pagpanaw tarunan pag-abot ta pa amin babaan niya na amin sa kira-kira aun doon han laung ta hihinangan indan amuin wal na gaddong impinta niya dahil harapit patuoy wan palawa kakitaan ta doon haon tumagna ini kitarihan amuin manaw ini amot-amot bihan makasay doon hayan sarta damikyan iwan panghindua pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli pag-abot tamad to pa amuin indan isab gaddong da isab doon haon na manaw na kita agakak na isab harap madto pa taas sambil makasulad kita madto pa taas simbod ini marwa. Narin dito hato pag-abot tamad to pataasan nito inyad to hambok na yadto lang ta itungon ha pagsai manjari rin dito hataasin bod marwa lumudlod na isab kita pababa damikyan iwan panghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubos pag-abot na to pa aminaw na isab indan dito bakas lewa yan tayo yaon in indan pintakadong dunhan at inya dumakandakan na isabihan akakakak amin lang tabiya ini untuk yaunin biya mga dakan maamot in siki sa upo tikang ubos yat tulong ta doon hayaon pag-abot na isab paruhulan niya aon na isab dito indan ini pintakadong na ampa na isab kita sumakat madtupa taasin ini budsa pa ubos yat to ini basahon na to na isabin ayat amin bakas ini yun tayaon ini biasa tayaon inna safa wal marwata min sya'airillah sampai pa kahinapusan sin ayat doon haon pagkanto mo pataas yadto diin amin bod ini safa na umarop kita pa kaabatullah bil haram pag-ubos itong pagkita sumayang pa silim at tapatuubihan. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ang panisap kita lumudlod magbalik. Na inludlod tabalik yan tulong ta. Mabista na to hikato sin pagsai. Biya. Nasampay. Biya na dyan to inhinangon ta. Tiap-tiap. Mabut kita maun paamuin ini aun doon haon indan amo na inwal na gaddong bihato rin hinangunta sampay sumampay na kita madtupa ini marwa at inya maitong nadto hikato na in pag ini saita doon hayan na pag-ubos ito pag awot tamid madtupa amin taas sinbod ini marwa ang panisap kita lumudlod, magbalik, nasampay, sumampay kita maripa, ini bodsa pa, mabista na ito, hikaupat na isab, biya-biya na dyan ito hinangon, tiap-tiap kita sumulad, pataas simbudet to, papuasin namin makaliw kita rin amin indan gadong, basta huntain, ay ni pag-abot tamad to pa, ini bi niya yadto, na yadto na isab kita long ta, mamasya sinamin ayat inna safa wal marwata min sya'airillah
pakahinapusan sin amin ayat. Napagabos doon haon, pagkanto tarid tuha amin taasan tuod yadto, manok na isab kita matupakabatullah il haram, ang panay sab kita sumayang silimata, Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amad to mga katatay manghuran, sampay maabot siya majukup tayo itungan makapito, in taod niya, na amad to in subay tatumtumon, subay siya majukup in pagsai makapito. At niya magtumbang bing kawihan, panagnaan din ha, sapa, harap pamarwa, maka itong nakitambok, pagbing taring ha, marwa harap pasapa, dua, pagbing ta magbalik, ikarwa tadto magtuy na upat, pag-uwas magtubihan, pagbalik ta, unom, bihan, na pag-uwas yan to paghikapito, na bangsaw pa mainhinang tayad to pag umrah, na inyad to nganjaring na kita gumawa dahil nga amin lawang guguaan dito ha ini marwa, sarta dito mag ini puklas na kita sin amoy hinang ta naubos na lautain pag umrah dito, hati niya manjari na kita dito mag ini bagong sin amoy in buhok ta, hasupaya makapaghukas na kita, makapenda na kita pa amin tamungon, bihan ta pa amin pagsulukon talong to kabiaksahan. At niya naubos na rin hambuk amal bang siya pag umrah, waktu adto biya sing kita rin di ha Pilipin, amoy in panaw ta rin di maghaji, makauna in pag umrah, sarta doon hayaon na ini in sumuno doon haon dahil ha mga sunnat sin pagsai. At iniring ha mga sunnat doon, amo na lang tain amuin, haot sin amuin dua ini uno yaon, uno ba yun, dua amuin biya mga indan nito, amo ng gadong nito, long tarunhan, na hati niya indakan taruon, amin biya mga ini sapat-sapatin tikanta, sabo kon amin lang ta makusugin dakan yaon. Amin biya undok-undok bihanin kuan. Biya day sa pantun sinamin pag tawapit to amin makatura bihanin inihad niya. Amad tulong tain ini aturan niya. Na pagubos doon haon in bangyat tumaubos na amuin lang ta manjari kita doon haon bang kita maubos na lang ta sinamin pitong ka uno yato, pitong ka pito sa ayat to, manjari sab kita lang ta roon haon amuin in limingkod na amo na muna manghindua rito hataasin panghindua arain doon biya mga uni humali-hali day sa pasal sinamin taod na si Mano siya ha amin masimbol na rito hato in uno naon yan waktu rin na lang ta mahinang in mga yadto. Amad to mga katawtay manghuran hakama Islam. Na pagubos doon hayan dahil ha amin sunnat na sabot yadto, amin long tap doon ha amin sapa iban sin marwayaon tiap-tiap lang niya amin ini dakan mo yadto pagsampay mo rin doon haon amin mag yan kita sin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Na pagubos ito, doon hayan, ini Allahu Akbar, wah,
La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Amoy nindeng ha mga hipagduaa doon ha amoyin ini lokal yaon. Bihan. Na pagubos doon haon long ta ini amo dain amin makatuyad to long ta ha amin mapuas dito amin panaw-panaw na sadyain in ono yaon in hinangon ta. Amura long ta makatusin amin magdakan biya masapat-sapat yadto doon ha amin lokal yan. Naray nga mga aturan long tasin ini paghaji atau pag-umrah doon ha pagsai doon haon ini amin gumawa na siya long ta buod sa pa ini biya da siya namin uno yaw namin pagbasaw nito hatinin hukuman niya sunnat amin pagbasaw tatiap-taping kita sumakat na pataasin buod sa pa. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya ini dahil mga ini adab babihan sin bista kato lamod siya ring mga aturan niya sin pag sai amad to. Namikyan, doon haon, subay impagsair roon, subay resab kita, sutsi hati niya, halaw mail kita. Biha, di man jari impagsair ang siyaway roon, air. Sarta, in pagsailong niya, hay siyusin makakaos, na subay tuod siya manaw. Biha. Na bangsaw pa maaon doon niya nanamta, naroon ha lokal yan, aun yan mga manjarilong tabayaran amin duma, aun doon ipagtudtud takasilikan bihan, makasakat kita roon sa atin niya, magbayad kita ha mga silayad to. Bihan, manjarirayad tulong ta, ini bang di makakauslong ta amin manaw. Ikato niya roon dahil nga mga aturan niya, amin pagpataod sin pagdikir, pagduaa, amin at timbya mga pagsasawanta. Doon ha amin pagdikir, ibang pagduaa. At inero kung kita mga amin manglingat-lingat bihan, mangita-ngita sin uno-uno na katilibot tabihan, sa sumakawa amin buntulin itikad ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin katan piyang daakan niya kato amin paamhon ten hinangta, amin wayroon sa sautarunhan, piyan sa pagtun sinamuin timunay kita sin ibadat pagsambahayang. Amin di manjari, lang ta muklas imbiya mga panganal taring Allahu subhanahu wa ta'ala. Amod to mga katotay manghuran ang Islam. Sabab labi-labi na, dunhan dahil mga adab, amuin po in pangatod sing kita, maun pa amin umatod sing katan, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan da isab, sindila tarim manjarita, ini pabisarahon sing kabtangan, amuin ikahinang langta, dusa sing kita riha. Amot tinday nga mga aturan niya. Ibandi kita, manjari langta, amuin, ini maminsana dugaing taubihan kaya na in kita yaon halawang pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Misan pa yan, aun waktu biya mga kagiikan kita, inyato subay tahatihon marayaw, pasalsin taod si manusya, na bukon yato tiuod nila yung mga bihadto-adto. Na misan palong taaw niyan waktu biya mga tuuron kato, subay kita rin umabjan
simbihat to supaya ri maluppas atau ri karagdakanin amal ibadat sing kita mga katotemunguran kami Islam. Na hati niya, yung mga sila, aw niyan maglalabay, os-os kuman, dumakan, aw waktu marugtul kita. Sabab doon hatungod si ini uno yan, awn siya lawang guguaan, harap pa guwa. Matuwiha. So, dito, di tayo tulong ta, subay ha tayo ni mga bihad to, subayin, mukar na tahadya, harap pa amin, ini Tuhan Rabbul Alamin, sarta amin kaya kanal ta marayaw intungod paparkala amin ni hinang ta mo na yung panghindua ay ang pagjikir Wallahu subhanahu wa ta'ala. Amod to mga katawtay manghuran haagam na Islam. Na imang inikatantan amo inin hikasampurna sin ini pagsaita. Sabab muna na inirukon. Bihan. Na pag-ubusyan to in pakinang ta ini katantan biya na sinagita kaina bang tungod pa umrah harihad to na nahinang ta na ingkatan na paamutan na bang siya maubos na amunain kumuha na kita gayon dito ha amin lawang guguaan dito habud marwa pag-ubos aun darig tulong ta hagwa asal nagtatakad mga sila amin ini aun laring nila hipag ini babagong makadiri ka mamayad dito magpabagong ha waktu adto ataw bang mga babae doon haon maggunting sin buhok nila. Bihan yan hasupaya na kita nakapuklas na kita rin nga amin ibadat pagsai doon hayan bang siya umrahatin niya natangbos tanayin ibadat pag umrah. Na amoy at mga katawtay manghuran agam Islam. Na manjari insyaallah subhanahu wa ta'ala in sumuno amoy in bisarahon na to amo na in rukun ikaupat in ini suko hadya ini simpagadji mga katawtay manghuran agam Islam amo na siya in paguko dito ha Arafah na insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu rugaing narito na to bisarahon in ini na mangumbay na ko kanyo kataan na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين